tubasha gukora. Hirya no hino mu bice bitandukanye bigize isi, abaririmbyi abakomeye cyangwa aboroheje mu ngendo zitandukanye, yaba hip hop, afrobeat, R&B ndetse n'izindi, bari kure yo kwarika ahanini ibintu isoko bavuga ko ryapfuye. Gusa icyo ni ikibazo bihariye kuko bagenzi babo bakora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana batambira mu rya Kagoma ahanini bishimira intsinzi Imana idahwema kubagezaho. Ibyo naho iwacu birigaragaza cyane, aho twafite urugero ku baririmbyi bakora injyana ya gospel no mu Rwanda kandi bakomeye. Aho twavugamo nka Israel Mbonyi, Tasia Titus, Visna na Dorcas, umuryango wa Peak Level na Madame we Dorcas ndetse n'abandi. Aba bombi bavuzwe haruguru, imiziki yabo irumvwa kandi igakundwa n'abatari bake ndetse ikanacuzwa henshi. Gusa muri kiganiro turarebera hamwe ku muryango w'abaramyi ndetse bakanaba abaririmbyi bakomeye cyane hano mu Rwanda. Aba nta bandi ni James ndetse n'umufasha we Daniela. Turarebera hamwe urugendo rwabo rw'urukundo rutangaje, amateka yabo ndetse n'urugendo bagize mu muziki nyarwanda. Naho dusoza turarebera hamwe ku mafaranga binjiza ku rubuga rwa YouTube, cyane ko ari bamwe mu binjiza menshi hano mu Rwanda. Ndakwitsa kandi subscribe muri mutarayikanda. Ngiye mugiye kubona muri kiganiro. It is your boy Don. In Don 250. Guhaye ikaze. James amazina yizwe n'ababyeyi be ni James Rugarama, naho madamu we akitwa Daniela Mukiza Mitafu, nubwo ku mazina ye hiyongeraho izina rya Rugarama nk'izina ry'umuryango. James yavukiye mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bakunze kwita mu Gashasha. Gusa avuga ko ahabwirwa n'ababyeyi be cyane ko yavuye akiri umwana muto cyane, nta makuru menshi afiteho. Naho Daniela avuga ko yavukiye mu gihugu cy'u Burundi, gusa famiye ye yaje kwimukira mu Rwanda ubwo akiri umwana muto cyane. Bombi bwa mbere bahuriye ahitwa Kimironko kuko ariho bari batuye imiryango yabo, yaba James ndetse na Daniela. Nyuma gato Daniela yaje kujya kwiga mu gihugu cya Uganda, aho aragiye kwiga muri university ibijyanye n'ibaruramari cyangwa se ibyo dukunze kwita accounting mu ndimi z'amahanga. Gusa bihuriranye, James nawe yaje kujya kwiga muri Uganda muri kaminuza yaho ibijyanye n'imibande ndetse na diplomasi. Ibyo byose kandi bavuga ko byabaye hagati y'imyaka ya 2008 kugeza 2012 kuko Daniela avuga ko yagiye kwiga muri Kampala 2012. Bakunze kumvikana cyane bavuga ko urukundo rwabo rwashyigikiwe n'Imana, ngo by'umwihariko bashingiye ku nzira zabahuje. Ibi ngibi Daniela abishimangira cyane avuga ko umunsi wa mbere ubwo James yageraga Kampala yihutiye gushaka korali yajya aririmbamo, cyane ko ari ibintu yakundaga cyane. Abifashijwemo na mushuti we baje kwisanga muri korali Daniela yarabereye umuyobozi, maze urugendo rwabo rw'urukundo ruheraho. Nyuma y'igihe kinini bamaze ari inshuti magana ntacyo bayishina ndetse banafatanya umurimo wo gutambutsa ubutumwa bw'Imana. Bombi bemeza ko urukundo rwabo rwatangiye mu mwaka wa 2014 kuko aribwo James yateye intambwe maze abwira Daniela ko amukunda ndetse yifuza ko banabana, cyane ko nawe yabonaga umukobwa yiteguye kandi nawe amukunda. Maze nyuma y'ibi bashyikiwe n'inshuti ndetse n'abavandimwe hamwe n'urusengero. Ntibyatinze ko tariki 24 z'ukwezi kwa 4 2015 aribwo bombi bakoze ubukwe maze babera Kampala mu gihugu cya Uganda. Nyuma gato mu kwezi kwa 8 kwa mwaka wa 2018 nibwo bombi bahisemo kugaruka mu Rwanda maze bakakomereza urugendo rwabo rw'ubuzima. Iki gihe bari bafite abana babiri. Urugendo rwabo rwa muzika rwatangiye mu kwezi kwa mbere ku mwaka wa 2019. Indirimbo ya mbere barikodinze ni yitwa Mavuta, iri mu zakunzwe na benshi kandi ikanirwa cyane ku rubuga rwa YouTube. Ikaba yarakorewe muri studio yari Kibagabaga ahitwa kwa Bliss. Nyuma yaje gushyirwa ahagaragara tariki 2 z'ukwezi kwa 2 2019. Maze herako ikundwa n'abatari bake kandi irembwa henshi mu nsengero ndetse no mu kiririmbo. Nyuma gato bakoze izindi ndirimbo nyinshi zakunzwe n'abatari bake, yaba mu Kinyarwanda ndetse n'Igiswahili, aho twavugamo nk'iyitwa Nkoresha, Ubu Byutse, Narakijijwe, 3 in 1 ndetse n'izindi mwakunze muri benshi. Zimwe mu ndirimbo zakozwe n'iyi couple zakunzwe n'abatari bake by'umwihariko ku rubuga rwa YouTube dusanga harimo indirimbo yitwa Mavuta imaze imyaka isaga 6 isohotse, ikaba ari indirimbo ya mbere kandi bahereyeho. Iyi imaze kurebwa n'abantu basaga 9,100,000. Iyakurikirwa n'iyitwa Nihondi nayo yarebwe n'abantu 7,700,000 kandi ikaba imaze imyaka 3 nayo ikozwe. Ku mwanya wa gatatu rero tuhasanga indirimbo yiswe Isezerano, nayo imaze kurebwa n'abantu basaga 6,400,000. Ibyo kandi bikajyana na collabo bakoranye n'umuhanzi Israel Mbonyi mu ndirimbo yitwa ngo yongeye guca icyanzu, imaze kurebwa n'abantu basaga 5,600,000 z'abantu. Izi zikaba ari mu ndirimbo eshanu cyangwa top 5 y'indirimbo za mbere zimaze kurebwa cyane kuri website cyangwa se kuri YouTube channel yabo ariyo James na Daniela.
Mu gice cya kabiri cy'ikiganiro aho tuba turebera hamwe ukuntu platform y'umuhanzi ikora YouTube channel ukuntu yinjiza, aho turebera hamwe se yafunguwe ryari, imaze kwa uploading videos zingahe, ikora amafaranga angahe ku cyumweru, ku kwezi ndetse no ku mwaka, ibintu byinshi bigiye bitandukanye tureba mu kiganiro cyacu mu gice cya kabiri cy'ikiganiro. Gusa uyu munsi twifashishije website ikomeye cyane izwi nka Social Blade, twaje gusanga channel ya James na Daniela itari monetized kubera ko bayifungura bayibaruye mu gihugu cya Uganda, bituma itabasha kuba ya matching na monetization policies. Gusa dusanga YouTube channel imaze kuba yagira abasubscribers 382 hafi 400, ikaba imaze ku uploading video 26, hanyuma views zose hamwe twasanze ifite views 60,000,000. bivuze ko James na Daniela nago intego yabo ari uko uploading ibihangano byabo kuri YouTube ngo bakorera amafaranga, ahubwo nkuko bo babyivugira bavuga ko bakora ibihangano kugira ngo batambutse ubutumwa bw'Imana busakare bugere kure. Rero akaba ariyo mpamvu banze kuba bahindura policies za channel yabo. Icyingenzi si amafaranga, icyingenzi ni ubutumwa butangirwa mu bihangano byabo. Ngayo nguko rero gusukira ikintu yamenya nk'amakuru nyongera nuko James na Daniela ni famille banye yishimye ku bana babo batatu, kandi bavuga ko bagikomeje guhimbaza Imana kugeza igihe ibahamagara cyangwa se kumwe kabo banyuma. Ngayo nguko ndagushimiye, tubane muri ibiganiro bya buri munsi. Ndagushimira wowe wakanze subscribe kuri Don 250, ndetse nawe twatangiranye iyi video tukaba tuyirangizanyije. Ni iby'ingenzi cyane kandi subscribe kugira ngo video nk'izi ngizi zibutaje zazabucika. Nje ugutegura kandi nkanakugezaho ibi biganiro. Nitwa Don, hanyuma iyi ni Don 250. Till next time, peace.